Ndani ya kaunti ya Meru kintu kiria githirite kikuthaai ni mantu igi siasa kuma mwaka muthiro nendi kukerekana kwina rwari rungi rwa kuinga gavana etine na bo magavana ba kaunti chia kirima arabakiwa kukerekana ni bakweria urabomba konokia gavana Kawira atigethira kingato ni mbunge ya kaunti ya Meru. Tuburane ndeto kuru tukwaru ari maoni yaku ni yere kuyirura nkuchani ira cio kujero kaitene kandene ya kaunti ya Meru. Yana tukudura ndite Nteto cia Weru Ithatu. MCA wa Kithii mwendithile kwaya na mukana kiri mabisa bana ba thirikari ya kaunti akiwa ndi bakura barute mbeca cia mwingi kiri ubici cia thirikari. Mukariti wa kiama keno pe Meru Julius BJ we wiki rwari ro kwenda gukolea ichunkono wa kiri mbunge ya Senate. Aremimba madani ntereche mara kona ni keno kio nyuma ya witi ya komponazi ya kimera kiu mwaka yo. Munini wa rais Rigathi Gachagua semane na mangavana mawaziri na maafisa barera kubangira mantu igiro nino mweri twetete. Ango watu ni kiri Nteto cia Weru Ithatu nibitoa MUTEMBEI Edward mwanatoa mathithio ni Purity Richard. Mutongeria wa baraka imbungene ya kaunti ya Meru mwendithile na tumwiteka nukekiri mabisa banene bando wangiche thirikari ya kaunti ya Meru akibera banende bakethira beka matamithiraba yo bobongwa ithile urano wa MCA wa Kithii ariwati kwina mabisa boba utumiro ni gavana Kawira Mwangaza kuruta mbeca akaunti ne thirikari ya kibanga no ntubo ya mbare ya kumwebelia itine. MCA yo wa kiama kia bas ariwanende wethire mabisa boba bakemenyana no ntunga gavana Kawira akethira kingoni bobongwa bakethira baitiwa na mamba ya wamba bwa mbeca cha ingi kaiteno kaunu wa mukabite wa kiama kia DP Rutero Meru Peter Dubai nethirite akiuria gavana Kawira kwithira ika ngwataniro na atongeria bangi kenda kwebia kinyamara kiawe kwengwa itine na kureta ngwataniro ndene ya kaunti ya Meru. Mukirimitheka aina chotariria Mutongerio baraka imbungene kaunti ya Meru rano MCA wandi ya Kithii tigania West mwenda ithile awite kwina njama ya utumira mbeca cia kaunti ya Meru kwangaratania mutaratara wao yo kwebelia gavana Kawira Mwangaza kwagura barite mbeca no ndo Thaa mbeca kai kuritwa ke department kenda mbeca cieta kumathira cimathira MCAs na MCAs turawure nya mbeca cia ikariwa tukarea lakini okatwa mwania mbeca MCAs obora MCA na kubangirwa ngiri mana 5 lakini cia tutarea loi cia tutarea ende ibonto kwenda kwira ma chief officers iba menyerere no ndo kinyanga bana Kawira ana mbeca cia Meru totiwa mutumane thire thirikari ntheriete na mbeca cia Meru ketha gujuira iywa omenya muntu aegro ikongolone no ndo mbeca cia thirikari oreka cia riwa njarene ciaku iwoka watwa gavana ake watwa na watirwo amwe na bo na rombete ya Meru kuthirogwa akiwa baina itharimo bia tongeria bonde bande witithia na mbere mutaratara yo. President William Ruto na deputy Rigathi Gachagua ibarawira Meru ne solve na cia yongwa na batu tira mi solve na cia tu tura assembly to solve na cia na nya Kawira nya ringwa mbicha nao nya ringwa no Obama nya ringwa na Njombindeni nya ringwa na bao nya eta akaringwa bonde no thai makarina ta unyaka ringwa na Maria no gaeta bimwe bia itumi bira mwenda wite no mwanka Kawira ne aira mai mumya muto inya thai mwego aho meite kiongo muno inyaka ro wenga bana anto akwina thina anto omba kurumiro njoka arua njoka inya uninka miruma aitira naiku nau ero nara uwere Kawita nara no ndo gwinyelia muntu owe mutumo muinya omura mutumo mwathina omuitira stima omuitira roe omuingobi chine omubutira anto omwatainya mauta ngari nwega rangari we ngo mauta ero mutumo re Kawita nara omura irangeti neke lakini au nani uwe nando nyombete thete no mendete ndi master ende na etire
arethira twe kusema no na arethira ate master no ndote muntu ate mbi ote muntu ate bo kana no ate bo ote muntu ate bo kawira retere na kwa mutuma aite de omuraira na untorene boro onere aderonge amwe na bomu karirietio kiama kia DP ya Kenya Peter Ndubai na inyiletio batu bwatongeria bonde kwithia bai na ngwataniro kenda ngwiyumba kuritika aringi kura ni antu bameru na ukenda kwina losi utima endeleo ni antu bameru bakulus no kulus we muringi kura no kulus we muntu kuria meru ancho tima endelea kuendelea mwaka yukuthira beta ni utumwa tia thirikari tia kutumirwa kenda maendeleo lakini utima endelea kuendelea na ikuria ngavana yetu utomba kwenda no kulitanguyo wenga utomba kuvana ngavana wenga no mongo haranirie na atongoria bangi bameru kenda bomba kulitanithia ngui okaitene kauna rombete thirikari nene kwa ilia mauria mauta kenda kunyigia ngarama ya uturo national government ilela bomba control prices ya petroleum product na prices ya steam electricity kenda cost of production ita na thirikari ni akosotere kugawanya kampuni ya nona ya government na kenda ithira price yetu twaura mauta twithira tukura mauta dollar na Kenya shillings not dollar na intention ni kugawanya ne arendia bawite tukethira ito tumira Kenya shilling kura mauta na government negotiation then is in dollar ikethira ikenama lakini tukailela monkal eitariu price in dollar kana valuation and devaluation ya Kenya shilling kuita euro itaronde akiaria gitara kunenkanira mbeca kisimbiutia kitheo twale na Mweru Nkanga mwenda na itete na mbere kwaramia ruku atikawe na abisa munene rwangine roremi na ndethia kaunti Meru Victor Kwalu pipe chako jara kurwa minji aurwa chae kwa kando ara mgavana wa atireta no ndonte kuina roembo rwambi rwangavana ni mama ndiangina ngavana ni mama kabati kaende ende undi ankiwo ndera Victor angirikaja ndera Victor owe Victor chief officer on chumeta kithi mborira avocado sindilings na 750,000 bigeri anto bako abora igwanke bwera ngabura me avocado bwe bora igwankiwa kabu aja orere na ntarire ndetere ndatwa nyetha ntawira ngwatwa na mbeja irio ngiri mana 150 nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Mukarieti wa kiama kia NOPEU kaunti ya Meru Daktari Julius Bijewe na ikitie romba kiri mbunge ya Senate akienda mubango yu ngavana Kawira yuokolea uchunkuno ane mbunge wa kere na Nteto muciini yo Nairobi nyuma ya kunenkania romba yake Bijewe ariwa ngavana Kawira adetithia na mbere thirikari icile Meru ntubura nikiuta tena katiba ya Kenya akiuga ati mubango yu yuokolea ni yukirithana na mirandi ya thirikari romba riri ya Bijewe yabura tukuro ni Boniface Mongera ati ni thikirigirore ni aringi kura ngiri 3 ndeni ya kaunti ya Meru ejenio geti nene ikarobi nene vya bunge ojumaritenwe eto Daktari Julius Bijewe yuku keke rangi buru kila Bijewe akamatete na kyo kulingana wetu rikyo saini cha Meru ngiri 6 amwasa ini Daktari Bijewe twira na nenkanya mende kithirira kwenda bunge sene tithiro itegera ni thunguna na oto kweria buru Daktari Bijewe na tonerie kinyamori jungwa jokoringwa kone shikwa mukerwa saini nacio ishangogeje tuli na mantu ja manene mono na swa ija kuga ati ndene ya Meru twithira twina thina thina ikwithira antu atwithira tukira na para government ya man development ya mantu ya witi na mbere bwa county twirani ingi igwitwa Korea ira yakanitwe ni senate mwaka muthiru lakini ni erenderere nkoroki na gwatuika mbeca cionthe monkatha iji cionthe na nchokerie cionthe itageti kigwita mantu ya Korea kenge nakyo Daktari Bijewe arenderea kwa mbunge senate kwithirwa ithunguna Nteto cia Korea mende kithiria jaro jendene kinyajo ja kethiro je batetheria kagitene kara gavana Kera Mwangaza akethirwa ikitho mberebo
ntukuitirei yeto i backup ikionanagia yes wananchi uraba kuga ni ujo so that nyana assembly kethire kienda gutaka mantu ya wananchi nataba kuga kana senate kienda gutaka mantu ya wananchi nataba kuga bona wananchi ibareketie kwaria na bauga enough is enough. Daktari Mbiji arenderia akokuma gavana Kaira Mwangaza gucoko gitini bunge senate uti maendeleo ja ibichi thirito akionania giki nene kira miru bithirito bamukirite imakobokobo mirengeti ni nyankoroki mabati meri erathira o Ithatu project cionthe iria ngavana wa Meru aruguretie na no nchigwete kidogo nkagweta mitungu thoko ya thithe twikira itu murungi Muthara ya ithetwe ni Peter Munya na nandi ririkirwe ni minister wa agriculture Mithikari Nturi kuri na nyumba ya matunda ikwacie ara sobo igera yenderete ni anda nari ministry of agriculture iri mbeca cia Mithikari Nturi minister kuma kithirikari nene wategera na ara mantu jeria ndere batigania bando no thirikari nene watega thoko ya arugurire aya makutano ya ithetwe ni thirikari ya kiraitu murungi so mirandi ya Faith Kawira Mwangaza ngavana iria yonekanite ni mabati ya gwita jakarwirwa ni antu ni makobokobo kana mandibut ya gwita omwagetha na kio motho kingi mtu agetongi na kiorio. Daktari Njuri akiujuriria wa muthia na acokete oria litigo bakontemero baria kagite ne kai bakurikani bakwithira beka bakabura akaunti cia mwingi bethira bemenyera batikeje kwirithwa mpanga igavana Mwangaza na nkwenda kwira auditor general kendo bakwithira agi freeze accounts nonto ntuko ya Jumatatu mbeca isiraritirwe ndene ya department ya education na secretary wayo no rekirwe mbeca 600,000 na on department ni aritete mbeca kari mweri jojo ntariki emwe na department ye inge na cio vile mbeca iritumira secretaries bacio kenda bomba kwithira bakirita na barikia kulita kenda bamanengera mawaziri na yo yenda ikiria munene no ntwariga no thuranirwe mbeca nkurukie milioni 15 milioni 20 cia komba ukabiria na mantu yaje yakithuganagia komba kugura senators akithuganagia komba kugura MCAs lakini gotiombekana kugura MCAs koro abainyerete ni baramenyere uma na bona ibakugia freedom nyakethera TV akune tulite kwithira ikigeragia kubaura na ndi baraugira enough is enough. Nke reporter Nteto TV kuma jakengina ngine kineke mushushu Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma haya Nteto ukumbuka ati kwina rwadi rungiro yitero kwa bilia ngavana Kawira etine nende nikumirite rwadi rungeti mangavana bamoba kirima arani bambiritie nende kubangura bakonokia gavana Kawira bakiaria bunge bamweba county Meru barua mangavana baba tongereto ni mukariti wani wigoro nibambiritie kuringira MC Meru thimona kinyo bambi no bambeja kenda batikenge gavana Kawira fine simana nathurandite ronoro rwa siasa. Nyuma ya mathina koneka kwimbira Weru ngavana Kawira nwe Kawira Mwangaza nendi kwethira kukioneka ibiriti bya mututira utigira na kwethira gitana mbere kuthara kiri utungeria bo bwambiriria na ramunini wa rais Rigathi Gachagua aentere cha county Kericho arawira ati kwenda kona kango kakura cha rais niko kire mara kakwana kuwa kethira ikinyamiro kenda kuthiria mathina yarare ati kangavana na munini wokie. Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru amwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukatengeneza amani, ilikuwa governor wanasosana na MCs. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni hii bonde la ufa na mulima. Na kuingia wira neno kinyantere chelare Gachagua onekaringe kwa riontubu akiwa no mwanka Kawira Mwangaza na munini okie bedire bakiwa tithana kwa na kudhiria mpadhuirira ati iko kuchukua nafasi leo nikiwa hapa kanisani niulize viongozi wetu wa Meru tuweke county ya Meru mbele, tuweke hawa wananchi mbele, wale ambaye walituchagua, kwa sababu governor na deputy governor siku mlitafuta kura mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Mngetaka tuondoe shetani?
iri rugendo rwa kweria kuthiria mpatho wa Meru Nteto ethira ikiumaira ati ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Weru na wa Nakuru Susan Kihika nibethire baika kia ngavana Kaira Mwangaza kiregaru ya Rais William Samoei Ruto kenda kumwelenka aomba kwithira akionoka kia ngavana Kaira Mwangaza atikengwetine. Na babunge ba Meru batongeretwe na mugambire ndikiri auri atongeria baba o Meru buru kwebakana na siasa cha Meru na kinyotigana na MCAs ba Meru. Tukwenda kwira Governor wa Iguru, chairman wa Council of Governors, Governor Cecily Mbalile, chairman wa UDA, Governor Mutahi Kahiga wa Nyeri, Governor Irongo wa Laikipia. Tigane na mantu ja Meru na kwamberia Jumatatu ikurari na atongeria governors ba ndagweta bagambirite weka mishemanio nekenda batethia governor wetu wa Meru na botiga kwaririria leaders betu ba MCAs tigeni obaringera thimu na tigeni obachoa akiongela ethira akiwa Meru na atongeria bakuma Meru nibo bakumenya mathina yo na kwa atongeria bangi ni babatiri obaeteyo na kanya kuthiria thineu atugenda Meru ewe heshima ni atongeria bangi bonde ba Mount Kenya. Meru ikeja mwanki kwao maendeleo ya kukalika. Meru ikeja mwanki maendeleo kwao ya kukalika. Itwe tukumenya nake umetie itwe kumenya thine iri babu endere na maendeleo yenu na atyo turuo tumbochokia Meru kairi nikenda tuona maendeleo na kweria utethia kukwa ngavana Kaira Mwangaza koneka ringio kucheria miario yatongeria kuma Meru baingi bakioneka kumenerio ntububu kadha kira kirio ni wite atongoria bonthe ba Meru opinion leaders na baraba thuri bauwe thina ciona kawira. So tunajua eti ya kwamba kesho unaenda kuunganisha tena ndio wa Meru anaenda kuumia. Wasaisi sisi wa Meru tumesema kwamba hatutaki, tumekataa katakata. Doti Muthoni ni mbunge wa Kololo kuma Meru araonekana kumenerio ntubu nora wari mutongeri wa baraba inge mbunge na akaunti ya Meru kethirikari ndiro Victor Mutuma Karethi na kinyanda itare Julius Bijiwe bonde boneka kwaririo ntubu thina cia Meru chikathirwo ni a Meru na kinyangava na babu agweta kibo baina kaunti ciao na gutegituma kenja ciao no te muntu kinyore ko omba kweja gukuranira njeku mantera wita na mbere kaunti ya Meru tia ekuru te mantu na ekuru imantu na antu ba Meru so iromba yakwa nikire atongerie bau bangi bakaukia mantu ya kairindwa ate ya rume na antu aka kana ekuru mantera imantu na utongeria Ngavana Anne Waiguru menyera Kirinyaga, Ngavana Kihiga Kimani menyera Nakuru, Ngavana Mbalile menyera Embu. Mantu ya Meru tio mbareka najo antu ba Meru baibangire mantu ya obobongwa no ntu direction upo kwenda gutwikia abo kwenda gutucoke nyuma ni baitana mbere na kuonto boni omona Meru batiotiwa riratongeria bangi ome bakwithira baitonyaira mathina yo Iguru atiomba kweja kurani kaunti ya Meru a Meru ni antu bena inya ikundi bibinge including Jolincheke Council of Elders including bishops baba inge mono para baindene Meru county na bau bakeja kwithira batiomba ku resolve issue cia Meru then muntu ungi agatonyera athugania akeja kuruga nyongo ndene ya nyomba yetu na president na deputy president Gachagua barekane na Meru county ya Meru yombe kuimenyera hiyo ngwana ntu clearly something is wrong. Bunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia nwethira kiura kia Rigathi Gachagua na Ruto batikethira baitonyaira siasa cia Meru awabobongo iba kumenya thina ne barema bakethira bagita itakieuru kwenda gwitikaniria na MPs bangi kauga the executive His Excellency William Ruto, His Excellency Rigathi Gachagua ibabega mono batwita ende batete batumbo chinja nkoro cietu bomba kweja na orders no tune anene inyaba gatinda kwira governor wenda neni na deputy na governor akethira atikwenda utugwa karika
na ndenya tuitunengero kanya tuone ketha tukomba gutatua twi homegrown tuimenya mathina jetu imbi. Mwandiki munene kiamenekia no pewa Alhaji Mwendia auria Gachagua etikiria Meru kwa itarembere bethire bakibanga Rigathi Gachagua na heshima riu rionthe tukwete na tugeta mbere gukwatire biama biria bionthe bia gichiacha bire Meru twinero rimwe twenda gukuromba ugaturerwa maru ni Kawira Mwangaza akarira imwe kuru akarira imathabau ja kutharikirwa ende tweja gukuromba His Excellency for the first time give Meru leadership the benefit of doubt. Etikia atongeria ba Meru no rimwe riri bathirie thina iri Meru once and for all. Ontobu nebonera kwethira kinya bwe kujairia atungeria bangi a Meru amwe na kinya akari wa kaunti ya Meru bonde nende bakiura kiatungeria bakuma ome bare amwe na Rigathi Gachagua batikethira baitonyaira manto ya kaunti ya Meru ringi. Your Excellency, suluhisho ya shida zetu hapa Meru iko ndani hapa. Wale watasuluhisha hiyo maneno wako hapa ndani. Kwa sababu tunajijua. Tukua bai batwe Kawira na ane tutio mwenda lakini ankwera bwana Gachagua. Kawira ibabu bwa mucogeria ringi MCS iba make the decision na barona muntu yo atekubwa lakini bwa tabwa tucogeria turawa ishuruka turianirie nwebuo lakini yakurema muntu nkomege yakurema maromba yenga nyake lacho kya mwangi. Rigathi Gachagua ukeya kwaramira Meru County no kiatha mathira kana Nyeri tutikwenda twathira Meru County yayonthe karika kiuria kiria kireo no wengwa kethira aitetha kia Meru. Phineas Imana Garu ya siasa Nteto cia Weru Omoto wa mutuma Goya Phineas na ndikuma kiri Nteto no tukona kanya kambere kakuno kwete kuraya icokerete na Nteto ingi. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakuregera mtu kwa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. This September, burudika ndani ya Star Times. Watch real life dramas on Rainbow TV. Sijai kuwa tana rafiki magician so. Exciting movies on Filmbox, TNT, PBO. I got a plan.
telenovela. I swear I'll always be faithful to you. Enjoy world-class sports on World Football, Sports Premium, Sports Focus, Sports Arena, and loads of non-stop entertainment for kids. Morning, SpongeBob. Get the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free. Or the StarTimes dish decoder at 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Get your decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Don't you forget it. StarTimes. Enjoy digital life. Bueno tupata nambere kurumira Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Mukaririte wa mbondi ya kurungamira sibitari nene ya level 5 Professor Jotho Michen ne thiritene kanokia tutuira kuwa necho tambwati kuri na thina sibitari neu. Professor Michen arwate sibitari ya level 5 irani rwangi kiumbe ne thiritene ndi itabwana kutena kuchania atate kotongeria bayo na rwangi rogimaro county ya Meru ra baingi bakwithira bakiwa arwane ndi pethirite bakibange karo kwarire mugomo yo madaktari na tingwe bangi bogima prabu wete bayeta mugomo tariki kenda mweri 20 abara tukwirwa mutugikare. Tukwimo akikurukite nyuma ya nkiame arigitani gushumiria Weru na gutariria mithangiko rabo kurukira runguro wathani bwangabana wa Meru Kawira Mwangaza na kurita mukana bakagoma nyuma ya bimya biejete na ndi mukaririgite wa mbondi ya sibitari ya level 5 Jotho Micheni na umirite kugamia leo ya arigitani ne bamejukiritie no rito na ne baguchwanta kenda bakarania na tongeria barigitani ni untu kiria kuga mugomo juju kadidika jukaringithia jina njira inene. Given a notice of strike to this county, I think the county health services and in particular this hospital, and this hospital is part of the services. So as a board we thought it is good to interrogate and understand what issues there between the workers and the employer. And indeed they have mentioned many things, but our interest was that there should be every effort to perfect or perhaps to stop this looming crisis, because any strike by workers of the health sector will affect virtually every household, because we all are in Meru and the people in Meru need good government services. Na ndi kwithirite na miario na Nteto kathumba chithirite chikithiurunka mitandaoni ati kuri na nkuchanio gatigate kobisi Ngabana Mwangaza na utongeria bwa sibitari je Micheni na kanukitie burote ndo airio na nkurukia akiuga nara kuri na mogaruruku ndene ya sibitari je tambundi ni bakuja tegera kenda gutigira sibitari je negwita na mbere gukura irere akwe kugaruka na kwa level 6 na nkurukia gikanukia gutikige na kiriti akaunti ni ya sibitari toranguto chethirite igitambwa. In terms of fallouts, there is no fallout. We may not agree with some of the things that sometimes can be decided, but that is why the hospital board represents many different stakeholders, and the executive is represented in the same board. So this morning we have had a special board meeting, and we have made decisions that needed to be made. Otherwise, there is no recorded fallout that I know of. The changes that were envisaged are going to be discussed with the relevant stakeholders so that we do not disadvantage our clients, and our clients are patients, their relatives, and the public in general. And we make relevant approvals, and so we have not had any executive approach the board to spend any money from the hospital. But if that were to happen, well, the board will sit and look at what is the right thing to do and what is not. Mudiene Micheni rombara wekire siasa na tongeria ba Meru ne koibia siasa na rwanyi rogi mabamwiri. For the Meru Teaching and Referral Hospital, we would like, on behalf of the board, I would like to say
We would like to keep away from politics as much as possible. Kuma cibitari nene ya Meru taunini ya Mutindo agicigo mbunge kia North nke reportera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutungi Kare. Nakuo kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ekurobe ikundi nturene ya marembo rere wandini ya Mugo Chuka ya Bang'ombe nibakuri mubunge wa ekuru kaunti-inĩ huku ingi wirene bwawe bokaitene ka siasa ka mutaratara yo kuona becha cia gaf barua siasa ene mubunge Susan Ngugi Mwindu na berere yake ya njira mputhu ya kuyulilia maratasi ya kuona becha ino mwankane ndi mutaratara no yura na yubabutia bonene. Samuro Geshima aina ripotie. Baba ibamwe ba atongoria ba ikundi bya ekuru ntere cha marembo wadi ya Mugwe baraba kugati mubunge wa ekuru wa kaunti no Susan Ngugi na regete kuingia wirane bra abaere kagita cha kithurano kinene ekuruku ati akuruka gutire gikundi gikendekana kwandika proposal kenda kiona mbia chiobichi yake bariuga mwanka mugima nyuma ya kithurano kinene ikundi bibi birabire na ekuru kinyabataije kwandika birela mika ukurukira mutaratara wojo wa kuandika proposal aramwe na gutumira mbia imbingi kiri mutaratara wojo gutari gikundi gia ntere ino gikore kugunika koko tutano na Susan Ngugi kumaletwa muthuria twamona akiromba kura atwirite akeruka ikundi tio tutikaga mbeca na thaino ikundi cia gweto ite mbeca na tutana muona augira tio tutika twandika proposal kaga twandikithagiria mobicini mae nekenda nwe atukonsinde atubembesa cia ikundi kogu maumonda tutaro tuona kole na ikundi menge muno na tutana no tethio na ikundi inu tokero twandike ma proposal tukiandika na tutana no tethio wacio bariuga no akaba mwigagwa radio ni kana kumuona kire TV akira mautethio ntere chinge ende bo baturaga tabata thurana Tharaka na una torete anenkanirete mbia cia ikundi cia ekoro no goko gweto tutana muona kana twana utethio wacio kathure twagutethia Tharaka ntheri ikundi no ntugweto ate tutethagia uthikagiria na matangi akubira macukuru ma Tharaka kila kitu kionthe no Tharaka ntheri gweto ate turirikanaga atikuogwa tutete no abwa kenderea na gutagututa ekuru ntigwa banterino kinyabo bakiuga ati ibagite gwirigiro nuntu utethio braba irigagira kuma kiriobichi yake batibuonete twatecha nerue ciana ciato itinda kungaria njirani utotethio tuonaga kou ne ngoromba acha atwire bura tungirutha nikenda tutetheka ibameneretie itagarire yake rekombiria cia kuromba gite kia ugavana mwanka umugake nyuma ya kuthurwa gitini kia mubunge wa ekru wareda bakuga wanagiku athuriritwe ati kure ukirutera wira ikuonekana tunakure mwana gite kiwe nakyo thaino kia mama county no akiangaba na kenderea nakyo kwari atutethia nakyo akathurwa ni mauna na gweto kithanga na marembo na ria ndhiga na tutiganiirie gutebwendaga kurutha ende bariuga ukaigwa Ngugi na kwenda boega nabo aririkane ikundi byago kenda kinyabo bagunika ta akariba nterira chinge cha county no Susan Ngugi Mwindu twakunenkera kiumia kimwe wethero gocha goko gweto kumetura ria mbaraga kithangani marembo ucio goko gweto tukuone tutegwise twakuonire mbica ntheri ntukia kuthurwa wona kiumia kiathira twambata kia mweru ekomi Susan Ngugi Mwindu utemochi goko gweto utigache gukuringe na guti utethi tugukuria tukathura mama county wa gwetu enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima mubunge wembe Central ndani kile karitho na theretie mantu ige sub county njaro ya Kiengo akira karia titisho mbunge kero ende ni sub county bobo yete tukwenka nyuma ya minista wa karina mibango wa thirikari Professor Kithure Kindiki kurudo bisi na koyana DCC wa sub county ukile arabira nende sub county kethira ikireta obisi ya kwina akari na nende kethira ikireta mantu ige koyana ibande na wandikithia bwantu nara akari bakethira bakiwithirwo ngendo cheweta kangeta kuona utungatabo Dennis Mugendi na utwa Chionkuluki
Umani na thirikari gukurukira minister ukaria Kithure Kindiki kuwa gicokio ubunge kia Igembe Central Sub County ingi ikumenyekana ta kiengu yonto bwiritie baba ingi ari mubunge ndani kiri wakaritho akuga bukagu na akari mono gukirikana gwikura thina inene kiri akariba athirojine akira ngondu na Igembe East wite gutintikanira kangeta bakienda utungata bwa thirikari Kiengu Sub County rira rombi miaka mingi ni antu ba dhuru na Kiengu na lua kila ngondu kenda bomba kwa access kana kinyila thirikari akue antu otumira ngarama nyingi wete kuria utejo bwa thirikari babona rakue kuma ibande mamantu ya mbath yonthe aba kana kuripoti obisine DC yaketha ikonekana au Kiengu aitocokeria mheshimiwa wetu ndani kilenkatho ibiburi bwengwa mheshimiwa Raim Daundi athetete akiwa narombete sub county sana na iteya lakini mheshimiwa areire ndaike mwana aromba cia itu kwa niboya sana kuketha kwena employment ya antu abakandiko kwa DC kinyaba hema clerks antu bakwera antu baketha hema anini bake kuketha kwena nende ba polisi bakandikwa au antu bakandikwa obisine sibande batu ende utethinya twekinda naira nafasi cia thirikari yonto mbere ne urethaira sub county nemwe wethirwa ni polisi kwa tweka twa ewa sub county moto ya polisi wetha ibanana ndene sub county yonde ukethire ndi antu bariuma Kiengu bakahuma nara paki bakayamuka kangeta twinda twagindanira nafasi iriko nafasi ira lakini thai wethirwa ni Igembe Central Sub County saindie kangeta na njia nafasi cietu tukaewa nabo baraba Kiengu nabo bakaewa cio mawira na ira yonthe kili ekire na kuyuria na ingwetigia ni matata mbura niyite na kutiga ou mubunge ndani kiri ariuga kuona sub county ingi tikuga ni gicigo giki kiaganua kiuma biiri na Nteto nacio iri gutambua ati kambi askari banji Yesu ya mariara ni ebeberetwe ni urongo kiria kirio thirikari kwenda ikumine ni kaboga iti akwimya nkini isioro kenda ukaria bwagira nkuruki na sub county yetu ikombo tuteje muno especially utero usalama turari ya thirikari tukwewa loro na riti na rege tu sabu mbudi Igembe North na Igembe Central kirutero salama walu assigned rutero ronge mariara inko mibara cia manto no kureta siasa bagua mariara kwingwa kili na ngere mariara lakini ankwenda kwira antu betu uni nankabirite mbe ndikabirite na iba kumiotungu mba kuriembe ari kabira situ ndikabirite nontu kinya murungu na tokabirite nontu kumanda ugume bukone kwitho kono salama na kinya wamba bokucuna ntu betu buniete bitu kwenda batu tukwenda njie su camp antu aba kuwira kwe ogwita wakambi slopes akwe muro ithongo au na nyanki onthe turate ate amariara na kambi slopes antu beto batumire cinya kuregia na nontu bokira ochunwa kuto ga kwende njie su kadia kambi twambika kambi slopes ara au muro ithongo iri u onthe ngombe cietu ikomba kuria ate amariara na mwanga wiciulu nyanki onthe karibu eka almost 1000 acres itumire cia kurithwa thai tukombo cirithia na mariara nio ituita kuita location nyingi thai nontu tuketha nontu sub county yengi ya tiro wetwa Igembe Central Sub County tukaitanga division nyingi na location nyingi ko mariara twamethi ikethwa sub location na ara tuweka police post nontu bakurea na usalama kiri arithi na arimi baba kuria miundeni au kenda na 10 ariuga kuri na wirigiro bokwe sub county ingi are gicigo giki gikethirwa kiri na sub county Ithatu itukwenda kubuithia public participation baba nge bagambira kuromba sub county ingi ringa turombe ngi Ithatu nontu ga kulele Igembe Central we have about 603 square kilometer na antu beto 306 per kilometer baba kabite ni baba ingi sana kuito itaiginya kuongelo sub county ingi right now I want to do a public participation to give the public participation ya ekubanga divisions itugona into with the public participation ekubanga utumba kulomba sub county ingi together twene Ithatu anto yire Dennis Mugendi Weru TV Igembe Central County ya Meru. DCC wa Mutuati Sylvester Mwangula nethirite ndea kira kariba anteri wirane ati ntukune itikuraya wamba bwandethia na pitho kiro cha maitha igethire kithira buru abisoyo akiare gwite ne bakwarania na mabisa bo kare kuma anteri cia karibatula kendo tira ndethiri kwithira nende cikila anteri ukulukira wamba ni kwithira ciechokwa Nicholas Chabari aina Nteto.
akiariria mantu makonenie na ukaria DCC wa mutuate to Sylvester Mwangulu na utariria ati mutuate ni mwe ya sub county riringi thikangite ebone ne mantu ni megi wagia bokaria muno gwamba bwandithia no ende iba gutetheria mantu ni megi kuthingatana na ndithia kinyira chijitwe na bakirutha michemanio yo tigiriba kwariria mantu megi kuthiria thina ino. Tumepoteza watu wengi kwa mwezi huu, hata mfugo ikapotea. Kuna ile tumerecover kama ng'ombe 10, ingine bado tumeweka mikutano na wenzetu wa Ngapatula wale wa pande ya Mborana huko, tukakubaliana watarudisha ile mifugo, ile mbuzi 64 ambayo iliibiwa kule Kenaduba area hiyo ya Mpeketoni, na ng'ombe ingine 28 pia wamekubali watarudisha, na ile pia ile iliibiwa pande hii yetu ya inaitwa kwa area iko na GSU inaitwa Kinisa area ya Kinisa pia hiyo tunapeleleza. Nasikia iliibiwa na watu ya wetu hapa Mtwati na wakaingiza Ngaya Forest. Onogo mantoni mege kwamba babonda bonda nabo bali ugano aba upambana nabo bakiuragia mwingi na unoethagirwo utakuthukia matagari njarani ciao igitari abagwata mwamba ende ina nenkanagirwo kimabitha abaukaria nikenda thuchirwo matagari mambatirite kigwatho. Wisi ya bodaboda tumekuwa na kisa moja wiki hii imepita area ya Andubetwe, mtu akawawa pale. Tunataka wananchi tu watoa habari sababu suspects wakora wako na wako tu ndani hii kwanza Mtwati hapa Atubetu ni wengi wakora wako. Tunahimiza sheria sasa, tutakuwa wakali sana kushika mwizi na kupeleka suspect kupeleka. Ile nataka kuappeal wananchi wasichome watu, wasichome suspect, tupeleke kotini. Mtu akipatikana na hatia atahukumiwa kulingana na sheria. Kuma Mtwati Gembe North, Betan Class, Chabare. Ana baraba ingi bare metaene ni baraba matukite kuma kirindwa cheki mishi bone kuringana na Mama Afrika urabe na ikaro hikumenyerana bante ede chia kithoka no thimenti. Mama Afrika arwate taune mutindo akire na nkuluki engirishile barabe thirite nende bakirikana no mwaka ba no mishi nyuma ya ntumeria thirikari ya kuthirika robi biotethio arwa ntuma bibango ya thirikari nende kinyaba tiumba kuyukiana bangi na nonka bakethira bakianua michio mukirimithika aya na ripoti. Irene Kirimi uraisi kene muno ya Mama Afrika na ambiriritie murandi yo kuritana mitaene mutindwa na arambiriritie nana 30 barabonokerwe batano na kubwithirwa mauritani na baithira bena kiatho kinene kio baturia kiumia kithiru na nende netete na mbere ucokiana banja ciao kuthiatira watho bwa thirikari atiana batibati kwithira baige children's home. Street ya Meru ina nkrukia ngiri izere na iturombera kurescue ana 30 tomba baikiara Kithongo Baby Blessing Rehabilitation Center. Ni ana wena dreams na dream icio ciathirira kire bangi ikathirira kire ngam kana konta ikathirira kire street now no ntumwana na kinyire muthia ana bani future yoira iretete kwithirwa ikuma kiundune thai yombete kuya werune bamwe ba 30 baibonanĩtie kuwirwa kwao batu tutiraije Murungu no tutiraije kuthamba imbi ende Murungu autethia tona na Mama Afrika tamenyere Murungu ario tathai no kona bai Mama Afrika tucoketie muntu kwao bara bakonde kuthoma tathai kuboto tigite nau igoro turu Mama Afrika arumire kugura saran taichi nau neka akonde guturita na kosinya utuma nguo itukuga Mama Afrika thari muno ya thai no kona isuti mbekete nyasuti ntekera ko nyatai wantega no wendre mwana muthungu no tundire komando ibona ndire munene obariku wana ba mathina yo ibatwelese tana toka mathina nimbi ko mwana wona mutiari mwana okuretero kuma street ni Mama Afrika yokenju kumtia mwana ora ukenda mwana achoka street na kaire amwe na bo tikuonde kurabochokia na baba weta bamukirwa kumania no kia brabo imisi yao ntubo balasimithio choka na boringi onto moromora ambaye tindo na mathina maingi are okwa na ndrengo ni atanina rege njukumwe ko ya mutaena tena na matana tenyana baba ko batra street na tikondroko kunyibo yake mama waya omburerie mwana kuninga na burali gari
Oni binya nguri ni bira bakore bikiwake no tonjuku mwembi ngete omiomba nyengo chemore chongo chena thina inyara togora bu ngono bo batiko elinyara togo mama tigo ndroko mama na bwithite manto ame mno lakini anku akinyacho ke mwana wa nontu no kone striki ne ye bari mwana otiri akalika nontu tia ko byo bena byo nyakurara barara anthi kwa uende ketha gutethio bungi bonenekia mwana una atethwe kumania nontobo Mama Afrika wite ndwa cia kimeci icio cingirite ana baba ingi mitaene akiromba aciari kwake onaniria gikiega kiri ureri bwana bao yo kwana rimwe generation ikiugete gurana nonto ba manto jara bakona nja ciao ekeja kwithira jangina arugire irio ibiturirwe ithane jere anywete akame ukamenya igwakwa anto bantura wona family te gwita bwega thie kwa assistant chief arianwe etage chief arianwe kenda ana babetu bomba kwitha bakiuma street sheria igwatire mono aciari bara ana bao bakura na batigomba kuthithia follow up na bakomba gwikirwa ndene kaba mwana akethwa rescue center ine muciari entera untubo iboko yeri bamwe bana barabara ari mitaene bibi atumire mbumanja muciari bathuranira ababa ora mwekurungi ciari agiambeta chombi kya skulu kana ndumire ndera na street bara baingi bambira imami bao bakwite bangi bambira ima stepfather bangi bambira imathina ya nyabia kuria ende Mama Afrika wa utujokia ai mathina ya thirira tumutambuite mami wetu te mami ungi twije amwe na kwithira ina murandi yo Mama Afrika ina mucii wa Ntubakuru na mucii ungi yo ana Nteretie Nairobi induna aciembanetie buru na siasa kagera micare bwithukana nyankwenda kurungama uni ntebwa mwana siasa na kethera inkwenda kurungama bita kugurungama Nairobi nio mbicikene tuchokete twachokia na Kisii twabachokia Kakamega twabachokia Kenya yonthe uti antu tuchoketia na bara tura street na Nairobi so kanti bugenge chokera uni utikite nkwenda no utikio nkwenda nyakira kira wakarakarira tukejira ntirumba kurungama gitu na ntienda kurungama gitu na ntikoro rungama Mama Afrika tegena mbia uroguthwania uendega kene tonga fulani kiritaniria ku give back to the community nonto ikinyegeletie into bibinge nchukune ari Mama Afrika na kwenda utethio ukethirwa wina nkorwembea no batirio swa Mama Afrika na arari kiripotera Weru TV kuma Tiania mpita wa mukiri wa mithika akariba ntura ya soko corona timauni bamenerete bonene ngabana kawira no ntubo murandi yawe yokolea yuraba kuwa yutino guni bro kariba baruwa ne bakwili lawe tigiri musemo ni yokubwethika Ntere juma ambredio na yomodiyo bakiwa kawira na baretere murandi yabatethia baruwa tethia bobureta kire muntu umwe na ngavana na batere kwethira kirete mirandi ya tethia ntura yonde Kevin Kimathi aina ripoti awi thokoni ya corona riverside mushine munene yotima unara murandi yokia kirinke yo ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangazi yokolea URETERI na raburu yutiete corona ngurario na maishiri ya manene buru kumania ayu nye jetago wajiko kuma soko corona riverside na ithio kira giturakarĩtie muno ni Kawira riri okire guku aheire atumia 10,000 na mutumia omwe ri ni ahurirwo muno ni 10,000 na ngeture kona nine ndaringirwo hau uguo ni undu wa 10,000 mahitia mari ekaga muno okaga kaheana kindu we akora agatiga tukiuragana amarieta mbeta Nancy Kagendo kuma Timao nke na mono i ngavana wetu ende ntukwira ari na nja ikwaretere thina muno betira nenkaniri ciatumira ndatunywa thimu ndatunywa mbeca ciakwa na 10,000 cionthe iraurira na ndiraũrunya kũũrwo no tubambeca yu na ni untu mubango yuyu okolea kirinke yote yokuiwatia buru kiringavana uyu wa Meru akaritha uyu munotimao muno ekurobiria bakuri mirandi yewiti na mbere buru matura ne nkulukia mubango union tukinya nyume yu kinya Ntere ithoko neje buru ya corona otewo guneka kinyani ni mwankatha yu David okolea ni twarega nie ndauga ndi mutumia wa thoko riverside ni twarega agicoka kineana ng'ombe mutumia mwene ng'ombe ari kuragwo yakira haha thirote githinjwo ikiri yake guti undu aratuteithia niona ndirauga na ndikaba nginya king'ang'i kana ungi tondu hati undu aratuteithia okorwo ni ramita ino tuiguaga no iguthondekwo antu ature atuthithirio okoria ari ati ja twikira ciorani tutikwenda okoria no ntu okoria eja okoria mtu umwe ri ya faindio imekufaindi wewe peke yako
na ciakuja okorea kila mtu no ntotote ikekura ndebene heto muthura no gukira utuko na ndi oretora ngiri 10 ni vinji ori etethia u hakuja okorea kila mtu akona shinda kama serikali ikikuletea kila kitu sinaletanga kwa kila mtu, lakini kwa kama wewe ni serikali mbona unaletea mtu mmoja? Itusaidie hao wengine. So tunaonelea sisi wenyewe kama ni kuokolea, kama ni pande ya njia anatengeneza hiyo njia, hiyo ndio kuokolea. Na hiyo ndio itafaa hata mwenye atapitia. Na bunge bakuria thirikari ya kaunti ya Meru kulukira gavana uyu kawira nkulukio baliungira buruntere ya thina buru ya murandi yu ngari mwake kuria monkitima oburuni ontwithi nene buru bakuluka irantere yinderia kwa wata monki yuntuku tutirika kuona stima moto haitwe buru nyomba ya nyomba 5 mtaumira uria akari no tukwarira ukiri mtaumira uria akari na ndike thinto ja bibio tutethia tutebio nari murengeti zwai mandibuti zai tutizona na ndizo tethio wenka enderera nyomba iri antu batano ri riu ejire ni nejire na nethira nyomba nite gatokoreaga no bau bairirwe ari okorea bau bairirwe batu twakara tutina thina na inya indi na ndi atenda kinya keja ataragia kuria thina ku niriku iguo korea kauma au ageta ngari nayo ya mwakire higo yake ng'ang'i yari kuo utogeika ikara tukigwa yathie service kuma higo tutire twamiona no igwa riu hari nyumba irahira kana no korwo irari hakuhi ni ngiratuteithirie riu ithu haria turona hatire faida ni guturehera makobe gutiuraga guku utierigite koguo makobe matiratuteithia mirengeti twenayo tutirenda uteithio wa mirengeti ni aturehere taito cia Riverside. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wake uvi Kimathi. Abo yake oveni na uno tukinya muthia wa Nteto chetu ngucogere nkatho no tubugo watandite na unikire Nteto chethe mwaro wa siasa na Nteto chia Weru Thaa Ithatu mbito Mutembei Edward monitor mathithio tukborwa ria ukari Purity Richard. Good night and God bless.